Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Anton News. Beli fi baro kini gilong ki khubor bam takasngi kahnyo trap integration territorial organization kariboy district kalapha ek ujio jing ujor ejahar ya u officer in charge jong kapatar khama police station halor ka jinrong jinmi kakali be an kata kakali kit duyong pai chini bat kiwi nakaliang ka hito haba ajing ujor haring kat ka dorkas namar ka kata kamat yong ya ka imlang salang ka imsuk imsanjong ka ikun ka beri uhnyo trap nyo skum jongi kibasa shani satu bat ngiru ngilaban ong bat bankren syai pau kedar ba kadai ka kambi an kat kum kirul ki an jong ka sorkar kami ha kabaya de bat katna transport taxes nang tabat kiwi de ki an kibaya hap bat kate kakam bi an baba kedeu haneng pensungo usamla shining nongrim presiden susu na kaliang jong organization kangai scam ba kinsim khia lada orlong banse bansim da kiwi pat kisin jam bante lakam kajanmet kapsuk kapukmen ya pi baro kapri jong hanyo trap hanyo skum kamtam ya gadong riboy baro kawai kumba pilu i mta kajanmet ngidon hangne hapo patar khma na kamta banwan bu dorkas hapo police station kabadon hangte hapo patar khma halor jonggane ke jingrung ke jingmi bian jong kali kit doyong kali kit piat kali kit sini bat kiwi namar ba ketkum ka komplain lane ke jing ujor ka bangyo na kinong sungsnong jong ka bri uhnyap trap ujongi ke badon ke besong basa hangne hapo ke slong patar khma bat jerang bat kiwi kisnong ba kentup ke badon hangne bat khamtam eru na kapor sa kapor ngiyo yakine komplain te nagaliang jong ka hito riboy district Iwan manta ke janmet kumba pilu yoi ngelawan bu ya ke dorkas sapo police station kapadon po tarkma andrei aga jingbun kam ngi syam klam dala bani kundu ya officer in charge jongga tarkma police station dei nglabu ya ke dorkas bat ngangek skam ba officer in charge bedai pej ya ke tarkma police station ba un simkia halor jongone ke dorkas ba ngelawan bu manta ke janmet bat ngasngeu ban ong hagne ke janmet lada ni nakliang jongga organization lada ke police department hi kamla bansim kia halor kane ke dorkas ke bangilabu apo kemik trikam ke jongi bat ni nakliang jongga organization ngim ombarse bansim ya kilenti jam ki bahakmat ngin ombarse bansim da kwepat ki sinjam kata lada ngihap anyami surok bante lakam yakum kine gijat kam ki kambian ki bangila badong kumbangilu i hakine kisngi kibun ki kambi an ki bay dayat na kine ki surok na une usurok highway ubayat langba na asam bopoy langba sapo selong namar ba kumbang li hakine kisngi kila bun kine ki kambi an ki bakhay itu ki ba kine ki kam illegal ki badayat na une usurok namar ki supply bi an yo ne udawyong ki supply bi an yo piat ki supply bi an ya ke sini bat ya ki way ki jat kam illegal ki badayat na une usurok tikumta nagaliang jongga organization jongga hito riboy district hi borok kawai haga jingidon lang jong kinongkit kam ki bahkamat jongga western zone ki bakentup jongga patar khma circle bat jongga jirang circle ngidon hangne president secretary jongga western zone delangba raga jing ya don lang ka jongki ni singau shit skan langba raga jingidon lang jong kinongkit kam jongga district bang ngiwan manta ga janmet ban yabu ya kene dorkas apo ka office trikam jong officer in charge badai pe dikmi jong patar khma police station tekane ka dorkas ni aipor yi insim khia ya kene ka dorkas ka bangibu tang apo sitayo lada imla ban sim khia ya kene ka dorkas ka bangilabu apo ka mik trikam jong i ngin omerse ngasngau ban repeat ka ju sigaju lada imla ban pentrikam lane imla ban te lakam ya kene ki kambi an ki bayat ki barung ki bami apo kane kadong kathan ka ba ihap ban pek ban kmi ni kum ka organization hi ihap ban kmi ihap ban pek ihap ban mi madan ihap ban mi surok lada dei bang ihap ban mi samadan ngin omerse ban mi samadan tang ta kublai subun kublai sejarngo hito kayang namar kari